Ya nggak kelihatan lagi tuh hashtag 3 nya, ya udah lah, nggak apa. Let's go, let's go. Mari pak. Kenceng juga ya. Bunyi PS itu kenceng banget pak, sumpah. Kipas PS ya kenceng sekali cok. Saya share Discord dulu pak, bentar ya. Kok saya tidak bisa ngetek? Kok kelihatan deng? Sudah ya. Bentar, gue mau nyoba settingan ini deh. Nih, bentar ya. Dah. Coba ya, gue mau nyoba. tapi jadi kecil sih. Loh, kenapa ada Spider-Man cok di sana? Cobain dulu ya. Aduh, hujan lagi. Hmm, 93. Oke. Asal kalian tahu, saya juga mainnya kecil pak ini pak. Satu ya kita ya. Licin pak tracknya pak. 90 deh. Coba lagi. Ada waktunya loh. Cakep, boleh juga nih.
Nice. Kelewat tuh harusnya. 91 cok. Masih 91 dah. Kalau kita tadi nginjak apexnya ya. Alamak. Oke. Berarti kita harus stay di aspal cok. Berapa tuh? 92. Nah, silver cok. 3 gold. Berisik banget ya PS-nya ya. Bentar deh, gue coba kecilin suara mikrofonnya. Ini. Loh. Mana sih? Bentar, audio device, gas mikrofon, halo. Ah, 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 halo. Coba ya. Ya mendingan lah ya daripada halo. Terus saya harus ngomong lebih kencang aja. Sudah. Tire allocation. Lu kualifikasi 2 kali. Berisi kita sama sekali nggak pakai sok. Mari. Praktis 1 di negeri kanguru. Kenapa saya tidak bisa kalah chat? Oke. Hujan cok. Hujan pak. 29 lap, 58 lap. Mau nyoba nggak 29 lap? Itu ininya 60 menit. Medium lah ya. Qualifyingnya one shot nggak apa. Terus upgrade complete. Nice. 39 failure. 39% gede pak. Saya takut. Ya, ini boleh lah ya 30%. Loh,
Kenapa tiba-tiba kita di atas Mercedes, Pak? Mobilnya. Gimana cara ngeliat itu? R&D progress. Oh enggak deh, masih di bawah tuh. Ya kali di atas Mercedes gitu, Pak. Bentar, kelihatan, Pak. Loh, kita ada nurunnya ya? Di 500 ya? William Racing agak menurun. Alpha Tauri sih buat kita. Dah, aman. Oh, sama ini, Pak. Mobil. Oh, ntar ya, pas di... Oh, ya, ntar berarti. Dah. Gue tuh teralin dulu. Tracknya nggak apa. Bentar. Oh, ini kita pakai wet. Wet atau intermediate ya? Full wet. They told you about the new parts that have come in from the factory, right? Well, they're all fitted and good to go. I hope they do the trick. Oh, bentar. With conditions as they are, I'd suggest you take a set of full wets. Full wet, ya oke. Best Melbourne car. Lokus Silverstone, Pak. Aerodynamic 3026. Terus transmission 5 transmission 5352 352. Terus modifying preset suspension. Oh, ini 2,6. Ini 1 mentokin 0,03 sama 0,12. Itu apa ya? Rear toe in. Terus suspension, front suspension itu 23. Ini 3 6. Terus 1 34 37. Brakes lanjut 100% sama 55. Oh no. Tire ban 22 6. Anjir, nih ngaruh banget apa gua turunin 1 ini 0,1. Udah mana ya? Australia.
Yuki Tsunoda, Lance Stroll sudah keluar mereka berdua. Oh, berbahaya coy. Mari kita race strategi dulu seperti biasa. Oh, ini beda ya, bukan bukan fuel management. Mari kita start di full wet and drive out. Track is wet right now. Feel your way around the conditions before you start pushing the car. Oh, sekarang ada lubang-lubang gitu ya. Sumpah enak pak, kayak gini pak settingannya pak. Demi apapun. Bentar ya. Okay, give us some good, consistent laps, please. We're looking for good data that we can work into a race strategy. Aduh, lantrol. Sedikit, Pak. Okay, radar suggests that this weather isn't going anywhere, so let us know when you've burned through those tyres and want to dry off a bit. We'll keep another set ready to go. Mungkin hujannya pas praktik doang ya. Let's go, mari. Latih. Lantrol, please. Nah, dia juga lagi ini lagi. Banyak banget tuh, jelek banget waktunya tuh. Satu. Seperti biasa sekalian hafalin track.
kayaknya yang asisten ini kayak rubah jadi orang doang kali ya, biar terus biar nggak terlalu apa ya, tapi takutnya sulit ya. Dapat harusnya 30 bintang, oh 50 gitu malah dapat langsung. Oh enggak deh, 30 udah komplit. Nah kita coba ngejar 50 bintang deh, atau 75 kalau bisa. Karena panas. Oh, hampir nabrak di bintang tuh. Kalau misalkan kita lagi seru banget ya. Udah bisa kok, ya, bisa. Lihat setiap turn tuh brake-nya tuh full tuh. Dapat 50 itu. Woi, licin. Stop aja. Nah ini brake full nih. Oh enggak deh, bukan ini bukan. Nah depan sini nih. Panas nih rem gua. Lagi nanggung. Bukan siapa lagi. You're leading the pack, that's P1. Siapa kan?
lap terakhir. Habis ini kita balik ke garasi. Program complete and a job well done. We got some excellent data with that run, so come on back to the garage and I can take you through the numbers. Bentar, masuknya tuh udah. Wih, kok burik, Pak? Oke. Harus strategi aman, qualifying pace. Ya, rest management aja deh. Sepertinya. All Mari kita clear the keluar garage, lagi. please. Cars ready to leave. Kenapa jadi ini, Pak? Jadi manual overtake ya? Lihat ya, bukan auto. Apa JRS ya itu ya? Oh itu. Wah, nginjak rumput. Kayaknya lebih gampang daripada Jeddah kok. Ini masih belokannya tuh masih akal gitu loh. Memang kadang butuh full brake aja. Karena dalam. Kalau Jeddah kemarin cepet banget, belokannya banyak. Okay, so heavy rainfall here to stay for a while. Doesn't look like it's moving on anytime soon. Interest kata dia. DRS kalau teman yang maksimal gue nggak share di ini kok, gue nggak share di RP. Wah, melebar banget. Okay, test complete, and that was a really good job indeed. We got a lot of valuable information out of that. Well done. Udah balik garage. Habis itu suara kecil amat, serius. Bentar.
Halo. Ini aman kan? Segini? Aman nggak? Segini, Cok. Tapi oke, aman. Hah, 83% gila ininya. Hujannya deras sekali. Ya, rest management. Udah lah ya. Kita langsung ke kualifikasi 2 aja. Nggak terlalu sulit coy di Australia itu. Yang sulit kemarin di Jeddah. Free practice aja ribet banget coy. Terus keberapa ini? Hashtag 3 tuh. Ketiga. Ini Australia ketiga, abis ini ke Jepang. Suzuka. And with the cars now over the line, let's see our top 3 again. Perez, Verstappen and George Russell. Sadly, it's time to say goodbye as free practice is over. However, we'll be back shortly for more Formula One action. Teman kita di mana, Pak? Dia baru saya upgrade ininya. Bukan poin. Mana sih ini? Baru saya upgrade. Oh, 17. Loh, mereka nggak. Ini Hamilton, Sainz, Hülkenberg sama Alonso. Ocon nggak ini ya? Mereka nggak free practice ya? Mungkin karena hujan kali. Nah, ini nggak hujan nih. Tadi sih prediksinya nggak hujan sini. Practice 2. Kemarin kena copyright anjir di intro pas awal-awal. Bukan lagu lagi copyrightnya, copyright scene. Jadi langsung lu nggak bakal bisa lihat scene yang kemarin kalau misalkan nggak nonton live. Udah upgrade mesin itu udah cowok. Kemarin nih aero baru di upgrade. Nah ini kan tadi 30%, sekarang 39%. Gue nggak berani. Kemarin tuh upgrade ini piston kan, terus spark plug, sama ini nih plank kemarin udah kelar. Nah ini masih 39%. Gue nggak berani. Rear floor cases ya, bentar. Ya nggak di sini lagi ininya yang buat upgrade facility. Mari kita practice dulu aja langsung. Go to track. 39 kecil cowok. Gede cowok, lumayan. Apa upgrade aja ya? Dia baru jadi sebelum baku. Wah, ada 3 yang nonton. Let's go. Qualifying pace. Sengaja. Biar pas kering aja tracknya. Kalau gagal emang kenapa? Ya gagal aja cok. Budgetnya sia-sia gak sih? Nggak mungkin hilang. Ya kayak upgrade habis itu gagal nih. Ya udah gagal. Gimana sih? Lagi-lagi keluar pertama. Kayak gitu deh, nggak mungkin hilang partnya cok. Paling kita harus upgrade lagi, harus nyoba lagi, dan itu makan waktu. Nah ini jauh lebih nge-grip cok dari yang tadi. Enak nih pakai soft. No, corner cut. Masih ini loh.
Oh ini di RS-nya on ya? Jauh lebih kencang ini pak. Oke. Siapa apa tuh? Terlalu ya pas lurusan pak. Siapa tahu gagal lagi. Kalau gagal jangan nyerah. Anjay 4 orang. Padahal nggak gua share di SW cok. Di merah lagi. Turun cok grafiknya. Ya Allah. Belum sebagus itu mobil kita berarti. Masih papan bawah cok. Gila grafiknya turun terus. Lihat dah time deltanya di pojok kanan atas. Ya melanda itu di merah tuh. 0,6 detik, 0,7 detik gapnya sama target. Anjay 5 orang. Hampir nge-spin. Siapa aja yang nonton pak? 5 orang. No. Okay, that's the test over, but I'm afraid we didn't get what we needed. We're going to have to run it again. Sini gue share sebagai teman yang baik. Tinggal bet anjing tinggi bet anjing gapnya. Iya cowok. Sumpah. We have to run it again. Masih 24 menit waktunya. Tracknya clear yang lagi di ini. Nah ini teammate. Kalau Sainz dia baru praktis pertama nih. Hamilton, Leclerc, Gasly, Lance Stroll, Enzo Fittipaldi. Mari kita keluar lagi. Ya benar sini. Everyone ready? Okay, let's go. Sini gue share sebagai teman yang baik. Share. Ya tinggal 3 cok view-nya. Aduh di kiri gua ada Leclerc. Astaga. Kenapa harus barengan mulu sih? Kenceng banget itu mobil Ferrari cok. Depan kita Leclerc tuh ya. Jauh sekali. Oh shit, nabrak nggak tuh? Mari.
Wah, demi apapun itu langsung drop gitu anjir. Wah, shit. Mau spin. Injak aja rumput yo ya. Injak aja terus rumputnya. Ini gatel hidung gue, Cok. Kenapa tiap main beginian gatel hidung ya? Giliran main coffee talk gak ada gatel-gatelnya, Cok. Bawah banget, gila. Lihat dah tracknya dah, grafiknya jelek banget. Itu kita harus nothing tulus saja, Cok. Malah cuma one shot lagi kan. Buset, merah lagi makanya. Orang pada kenceng apa gitu. Tuh, kita grade paling bawah, Cok. Kalau misalkan kualifikasi kayak gitu 22 bakal susah ngejar ke 10. Kemarin 20. Coba lagi ya. Ini udah kayak gue udah ngikutin racing line-nya gitu, Pak. Ini asisten yang hijau-hijau. Tapi gapnya jauh banget, gila lo lihat ya. Ah kan oversteer. Mau spin aja gue. Spin terus gua. Ya Allah. Are you all right? Engine off, engine off. Gak usah flashback lagi anjir. Oh bisa, Deng. Alhamdulillah. Ya Allah. Itu nabraknya kenceng loh padahal. Tapi mobil F1 ringkih, Cok. Ah, nggak ada bensin, Pak. Apa sih? Rame lagi nih track. Astaga, coba lagi ya. Kalau ini nggak bisa sih, nggak ngerti juga gua. Coba pakai medium kali ya. Tadi pakai soft jelek banget. Langsung kualifikasi jelek, Cok.
Apa settingan mobilnya yang salah ya? Ocon is ahead of you. Right, their best lap time is a 1:23.0. Tapi lebih pelan cok, lihat dah medium. Masih lebih pelan nggak sih? Ya salah settingan mobil deh. Caution lagi. Apaan tuh? Jabarin lewat kita cok. Let's go. Kita coba pakai medium ya. Terus si Astri kemana? Oh dia ke pit ya. Turun lagi nih pasti. Oh lebih stabil tuh dia. Ya nggak sih? Kalau tadi kan kayak langsung turun gitu. Walaupun merah-merah juga sih. Cocok. Tuh pakai medium pak. Inilah gunanya free practice kawan-kawan. Lebih hijau loh dia. Oh 4 yang nonton pak. Mantap sekali. Nggak, kenapa dia pakai medium jadi malah hijau? Oh berarti race-nya pakai medium sama hard aja ya, nggak usah pakai soft berarti ya. Merah lagi. Wah terjun bebas cok. No, ulang. Mendingan iya kan, mendingan cok. Aduh, oversteer. Okay, that's the test over, but I'm afraid we didn't get what we needed. We're going to have to run it again. Oke. Balik, halo bang. Anjir, ada bos NP. Mantap sekali bos NP. Kita bawa ban ini nggak sih, hard nggak sih? Nggak bawa lagi hard nih. Oh, reserved, unavailable. Coba pakai medium lagi ya. Recommendednya soft padahal. Coba hardnya nggak dibawa cowok. Nggak dibawa buat ini. Nggak bawa buat kualifikasi 2 tadi di allocation. Sampai enak nih bang, apa nggak pacaran? It's time to remind ourselves of our top 3, who are Leclerc, Hamilton, and Max Verstappen. Bawa harusnya. And that's it. Gue cuma Practice is nyiapin. officially over. Until next time. Tuh lihat dah. Goodbye. Yang lain tuh pada pakai soft semua cowok. Ya nggak tahu sih dia ngapain ininya, free practice-nya cuma ngata-ngata. Halo Randy.
Bentar, nih lihat ya. Tire allocation tidak ada, harusnya ada nih di sini nih. Mana ya? Nih. Tuh saya tidak bawa pak. Adanya di P1 hardnya. Sudahlah nggak apa. Praktis 3. Quick aja lah ya. Qualifying pace. Ya, fail, cok. Coba ini ya. Bismillah. Sukses, nice. Bisa cepet kayak gini, Pak. Nice. Dah. Tuh, udah kelar kualifikasi. Unsession. That's it. Gue cuma mau ngapalin track doang, Pak. Sebenarnya kalau misalkan langsung praktis di track tuh, gue ngapal tracknya. Braking di mana? Terus gimana nggak? Kayak tadi kan berapa kali oversteer, Pak? Enzo Fittipaldi. Halo. Gila mod semua, cok, yang ngechat. Hello. Langsung kualifikasi. Mari. Melbourne Grand Prix. Wah, kita masih di peringkat 10, Pak. Dengan 2 poin. Perolehan 2 poin, Pak. Ya kita di atas Alpine sih. Kita di race kali ini harus dapat poin lagi, minimal 10. Yo, langsung race kan kualifikasi dulu, Pak. Sekali lap doang kok, 1 putaran doang ini. Kualifikasi. Pakai medium berarti ya kualifikasinya, jangan pakai soft. Medium aja. Tapi rata-rata orang mah kalau misalkan kualifikasi pakai soft, cok. Kenapa ini medium ya? Nggak apa lah ya. Melihat dari hasil qualifying pace yang tadi, kita pakai medium. Ada bayang-bayangan Oscar Piastri di depan. No, kenapa? Bentar, restart ya. Jelek banget dari tadi. Nginjak-nginjak rumput, cok. Session. Nginjak-nginjak rumput, cok. Jelek kali. Nah, go to track. Nah, sekarang George Russell.
Tadi Piastri. Nginjak rumput juga tadi. Push. Oh shit, oversteer lagi. Verstappen sudah keluar. Bangsat 22 anjir. 22 pak. Paling belakang gila. Paling belakang cok. Kita start dari paling belakang. With qualifying complete, let's review our top 3 today. Verstappen, Sainz, and Lando Norris. Tuh lihat ya. Goodbye Yang for pakai now, medium then, gua but really, doang. we're just getting started. Make sure to join us again for lights out. Tadi di qualifying pace medium ya. Kita lihat dua-dua bisa naik kurava. Asu. 22 cok. Kayak mana ini? Race-nya berapa lap? Tadi lupa gue. Bisa nggak sih 10 bisa lah ya. Naik 12. Berat banget naik 12. Sulit dapat poinnya berarti nih. Orang 20 lap. Bulat 20 lap. Mari. Asu, ada orang kualifikasi pakai medium, cok. Nggak, jauh banget gapnya karena dia pakai soft, gue pakai medium. Hello. Dari paling belakang. Oh, namanya Albert Park. So here we are at Albert Park Circuit, 3.28 miles around with the streets Nih, making turnya cuma from 14 kan. surface Kemarin with little undulation. There are 14 Jeddah. corners around the lake with the best passing opportunities Berapa yang kemarin? coming in turn 27. 1 and turn 3. Before we lu begin, sekali let's nggak take a dapet quick belokan look yang at the pertama, grid belokan lineup depannya for nggak bakalan today's dapet, race. cok. Sekali Max blunder. Verstappen put in a fantastic lap yesterday, and he'll start from pole position. And the smooth operator Carlos Sainz completes the front row. Considering the rest of the grid, we have Norris, Perez, Leclerc, Oscar Piastri, Hamilton, Fernando Alonso, Russell, Gasly, Joe, Albon, Stroll, Tsunoda, Bottas, Magnussen, Ocon, Ricciardo, Hulkenberg, Sargent, Fittipaldi, and Lightning. It's almost time for those 5 red lights to go out then. Let's see who can prevail today. And what would any Grand Prix weekend be without the one and only Natalie Pinkham? Now, can I get your take on Max Verstappen?
What a quality performance. The big question Mercedes though is how does ininya that translate on race day? apa Can namanya, they safety hold on car-nya to that lead? Beside that, of course, any kind of turn one incident namanya could Lightning paling completely turn belakang. the race on its head. Let's keep our fingers crossed everyone can get through in one piece. Okay, we've got that relief of having points on the board finally, so let's keep that form up and get another top 10 finish today, please. Ini aja ya, nggak bisa diubah-ubah juga pak. GP terlalu jauh kalau dirubah pak. Gue pakai hard beda 2 detik. Kita nggak ini juga sih. 53% di lap 9. Berarti awalnya pakai soft. Ayo res. Mari. Albert Park. Anti-stall enable. Right, let's get the car up to temperature on this lap, please. We're loading the gears, so let's go through them all if you can. Okay, radar is clear, weather is looking good for now. Teammate kita nih depan nih. Untuk pertama kalinya kita di belakang Fittipaldi. Paldi. Buset dah, awal aja gitu anjing. Bantu. Oh jauh. Bisa. Kanternya nih banyak yang yo. Wah goblok. Kena penalti langsung aja gua. Collision cok. Lagi baca chat aku. Tai. Gue sebelah terus. Sebelah. Kita parkirnya enak kok. Tenang saja, tenang. Nah kan, bagus kan parkirnya? Gila. Pepet terus. Aduh, telat lagi startnya. Woi, bro. Bagus kan startnya, tapi agak telat aja tadi, delay.
ambil insight-nya aja. Wah, jauh Pak. Padahal ini mobil khas loh depan. Alright, let's focus now for the rest of the race. Ambil dalamnya. Nice. Dapat. Jangan tabrak gue please. Nice, oke. Tapi gue ngelebar. Boom. Harus nyundul. Enggak nyundul, Cok. Serempet. There's a new strategy. Itu nyundul tuh. Ngilu Tsunoda. Nggak apa lah ya, kita flashback. Kita pemula, Cok. Woi. Ya, kena overtake nih. Oh enggak. P15. Let's go. So far so good. Dari 22 ke 15. Tapi jauh nih gap-nya sama yang depan. Sama Alfa Tauri. Alfa Tauri. Asap-asap apa itu, Cok? Jauh kali gap-nya, Cok. 1 detik. Dia di kiri gua. Sumpah dia di kiri gua. No, Magnussen. Jangan tabrak gua, please. Oke. Kan tiba-tiba hilang aja tuh. Gua detik. Alah. Baru ngomong nggak nyundul. Woi, oversteer mulu, Cok, di situ sumpah, spin mulu. Demi Allah. Tadi pas free practice aja langsung 4 detik, Cok, nggak jelek. Tidak bisa. Emang gasnya nggak boleh langsung ditancap gas gitu, Cok. DRS is being enabled this lap. We can use DRS when you're within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. Makin kencang dah itu yang di depan kalau DRS-nya aktif. Ya, saya P10 agak mustahil, Dok. Walaupun lapnya masih banyak ya, cuma gapnya jauh banget, Pak. 2 detik. 2,6 sekarang. Dan makin menjauh. Terlalu jauh, Pak, 22 tuh. Kalau 20 masih bisa mungkin. 22 tuh jauh banget. Mobilnya tuh jelek. Itu serunya ya. Jadi nggak langsung menang, Cok. Apa serunya lu main career mode
langsung pakai Red Bull, terus teammate-nya Verstappen. Nggak ada seru-serunya aja. Bejir 3 detik. Gue flashback berapa kali ya ini ya Allah. Anjing. Kenapa oversteer mulu sih? Kenapa dia nge-spin mulu ya? GP nurun sih jadi 2,3. No, Hülkenberg Magnussen. Ya kenceng banget ya tiba-tiba. Dapat gue ini, dapat. Mampus, dapet tuh. Patah tuh. Wing depan. Nggak dapat free stripnya, cok. Kok gue mau dia overtake lagi nih yang belakang. Esteban Ocon dari Alpine. Push. 16th, we got P16. Okay, Magnussen ahead. Less than a second separates you. Okay, they're on old softs. Ocon's behind you. Okay, the gap is less than a second. Okay, they're on old softs. Okay, so we're leading our teammate by 3.5 seconds. Itu apa namanya tempat George Russell kemarin kecelakaan yang Alonso dapat penalti. Itu gak jelas banget itu. Sumpah gripnya udah mulai hilang, cok. Okay, folk. Fuck. Wih. No tyre concerns at the moment, just focus on the driving. Apaan tuh tangan gua kayak gitu? Ngapain? Tuh, dia tuh slip mulu, Pak. Sumpah. Makin kesini. We're sat in 16th right now. Magnussen's ahead of you. Okay, Orang keep an kenceng eye on that banget. gap ahead, please. 1.4 seconds. Okay, they're on old Valtteri softs. Bottas. Bottas is behind you. Okay, they're on old softs. Sudah tidak seru, Pak.
4 detik gila sama Magnussen. Oke, bisa dapat poin ini. Jauh tuh sama 15 dia cok. Tuh. Ih. We're approaching the pit window and you're going to be on mediums. Pit window-nya left ke 9. Bannya udah tua sih ini. Caution, caution. Untuk caution. Nice, ini kesempatan kita untuk. Wih, ada yang di DNF ya? Siapa tuh? Okay, clear. McLaren cok. McLaren di DNF kayaknya. Siapa ya tuh tadi? Oren-oren McLaren doang. Okay, so the gap to the car ahead, 4.9 seconds. Tiga nih. Kenapa sih? Ya Allah. Why? Sulit sekali nih game. Astaga, itu gasnya udah bener-bener pelan loh, cowok. Sumpah gasnya bener-bener pelan banget itu. Tadi bertahap, nggak langsung gua tancap gas. Dapat nih di RS. Dapat. Woi. Gue diapain itu, Pak? Bentar ya, lihat dulu ya. Nggak diapain lu? Loh. Ini kenapa ya? Lihat ya. Dia miring sendiri ya. Kirain gue ditabrak sama Ocon. Ternyata tidak. Pak, bannya slip cowok dari tadi cowok, bannya slip mah. Great maneuver, you made it look so easy. So easy babamu, so easy. Gue aja flashback 2 kali, so easy. Tyre condition still looking good. Pak, ngeset mulu gila. Kenapa sih? Lap 9 satu lap lagi. Pit window.
Misalnya kalau gue ganti sekarang nanggung pak. Belum buka juga. Itu pindonya lap 9. Mana sih tadi? Nah itu. We're going to box this lap and push hard on the in lap. Harus cepet-cepet ganti pak ini pak. And gap to the car in front is 3.7 seconds. 3,7 detik. Ocon. Dia ngebuntutin gua terus, cok. Anjir lah nih orang. Fuck. Dia ambil kiri. Tuh gue ditabrak lagi. Ini jadi bom kar, cok. Bentar ya. Bentar ya. Tadi pas masuk pitnya nah gitu harusnya, cok. Buset, si Ocon ikut juga lagi ke pit, ya Allah. Dia nempel gue mulu. Nice. Okay, mate, that's it. Go. That was a fantastic stop. Faster than we were expecting. Up to speed now. Let's get some heat into those Let's go. tyres. Nah, ada ganti ban, harusnya nggak slip terus ya. Padahal sok tuh yang paling ngegrip loh. Dingin tapi bannya. By the way, pit stopnya bagus tadi. Cuma 2,5 detik doang. Biasa segitu sih emang. Set Ocon. Depan kita Zhou Guanyu sekarang. Jauh banget lagi. Okay, Enzo's coming in for his stop. Tuh Fittipaldi jauh banget sama kita bedanya. Naik. Ya Allah, naiknya cuma dikit banget. Lah kosong belakang gua. Tadi ada open box perasaan. Injak aja rumput, injak. Ya gua balapan sendiri nih, cok. Okay, gap ahead is 5.2 seconds.
5 detik depan, 1,2 detik belakang. Nah nggak ada kan nge-spin lagi. Capek juga gue nih 10 lap lagi. Ada yang kecelakaan ke tadi, McLaren kecelakaan ya. Pak, jauh kali. Harus upgrade mobil Pak, kita Pak, sumpah nggak bisa Pak kayak gini. Ada nggak sih orang yang main F1 benar-benar dari nol kayak gini? Yang kayak kalau misalkan main FIFA kan ada tuh kayak Calvin Makaminang, terus yang lain-lain juga. Ada yang main benar-benar dari divisi 4 kan, divisi 4 Liga Inggris atau cerita liganya Jerman. Harusnya teammate-nya nggak usah di-upgrade. Bener sih, harusnya teammate-nya nggak usah di-upgrade. Kenapa lagi ada caution lagi? Yes, Valtteri Bottas kecelakaan. Gue seneng anjir, Bottas kecelakaan. Nggak tahu kecelakaan apa mobilnya nggak bener tuh. Oh issue. Albon di berapa Pak? Tapi gue nggak bisa ngeliat full lagi itu. And you've got P15, P15. That's Joe just ahead. Push for that position. Our gap to the car in front is 4.4 seconds. Okay, they're on old hard tyres. That's Hulkenberg behind. Okay, the gap is less than a second. They're on fresh mediums. That was our last stop. No more scheduled pit stops. Let's go. Gila, Hulkenberg ngejar loh. Ngejar Pak dia. Bottasnya di belakang deh. Tuh caution Pak itu. Yellow flag. Apa nih? We're catching the car ahead. Well done, but be aware these tyres need to get us to the end of this race. Green flag. Kenapa sih itu caution? Gue gak dapet informasi sama sekali. Okay, P15. You're in P15. Shoes ahead of you now. Okay, gap to the car ahead is 3.9 seconds. Okay, they're on old hard tyres. Okay, Hulkenberg's behind you now. Less than a second separates you. They're on fresh mediums. Hulkenberg. Strategy complete. See these tyres through to the end now. Okay, 7 laps to go. Fuck, dapat lagi lo dia. Astaga, gila lu ya. Muter lagi mobil gua. Pegel gua, sumpah.
Loh, hilang Hulkenberg. Tenang, kita akan jaya pada masanya, Cok. Memang asli nih memang masa-masa seperti ini. Nggak punya duit ya kan? Duit kita cuma 1 juta, Pak. Belakang mepet banget nih. Dia ambil kiri nih, tuh kan. Enak banget dia. Okay, we've lost a position. That's us down a place. Gila, Pak. Dia overtake lagi nih. Cok, susah defense-nya anjir. Defense-nya susah, Cok. Dia enak banget overtake-nya. Nginjak rumput mulu. Asu, tolong. Okay, listen. Kalau mobil hancur udah lah ya, nggak usah flashback ya, udah males banget gue nih. Dia never dapat lagi nih Hulkenberg nih dari kanan, tuh kan agresif banget. Sulit. And that's just 5 laps of fuel remaining. Okay, we've got 4 laps of fuel remaining. Wah, buset. We think we might see some rain, ETA about 15 minutes. Hujan lagi nih. Pak. Nggak boleh, Hulkenberg nggak boleh. Bodo amat. Ah. Nggak bisa gitu, Cok. Wah, kenapa langsung miring gitu, Cok, mobil gue.
Aduh, dia dapat insight-nya lagi. Dia dapat dalamnya. .17 loh, astaga. Belakang Logan Sargent, habis itu Fittipaldi udah, Cok. Sisanya DNF anjir. Lihat gue pakai DRS aja nggak ngejar, Pak, mobilnya. Oh, 6 yang nonton, Pak, tapi mantep nih. Di sisi lain saya emosi dari tadi ke overtake mulu. Pak. Apa settingan mobilnya ya salah ya? Kayaknya nggak ngejar, Pak, sama yang depan Hulkenberg. P17 now, we've got P17. Okay, Hulkenberg just ahead. Push, push. They're on old mediums. Sargent behind. Okay, push, push. Gap to the car behind. 1.8 seconds. They're on old mediums. Look after these tyres now. We want to finish the race on this compound. Okay, here's the gap that we're trailing the car ahead by. 1.6 seconds. Buset, Logan Sargent dari belakang gue persis, Cok. Saya settingan mobilnya sih salah tadi di awal. Kayaknya ya. Okay, just 2 laps of fuel remaining now. Please, last lap jangan disalip, please. Tolonglah, Logan. William Racing. Saya sudah terpuruk sekali nih di posisi 17. Oh, yang paling belakang 20. Apa yang dibawa pulang, Cok? Let's bring it home. Let's bring it home. Apa dah yang dibawa pulang? Air mata dibawa pulang, Cok. Oh, 20 tuh Albon ya sepertinya. Dia udah Racing juga kan. Gila, udah finish, Cok. Verstappen udah finish. Gua setengah lap aja belum, ini lap terakhir. Tolol sih emang. Pak. No, jangan lo. Ini last lap lo, lap terakhir lo, please lah. Jangan di overtake lah. Udahlah. Udah cukup deh pokoknya. Dan ini tikungan terakhir. P17. Right, race over. Take care of the car on the way in.
Astaga, gue mau makan, bye. Another superb Australian Grand Prix comes to an end, and it's a thoroughly deserved victory. So, Natalie, what do you think helped them deliver this result? I feel consistency was probably the key today. There's being quick, and then there's being quick lap after lap after lap. If you can do that, you can capitalise on other people's errors without making many of your own. And that's an approach that can push you a long way up the field. The drivers are en route to the podium as we speak. What a fantastic win for the Red Max Bull team. Verstappen They performed exceptionally today. once again Firmly on the edge of our seats throughout P1. the entirety of the race. Congratulations to everybody at the team. Anjir, Ferrari tapi untung banget, cok. Dua-duanya di podium. Shit. Let's have a look then at the driver's standings. Max Verstappen should be pleased with his performance, making gains at the top of the table. So then, Natalie Pinkham, who would you rank as your Daniel driver of the Ricciardo. day? Often, my Oh, go-to yang di NF would be tadi, a driver who's managed to pull off McLaren an ini ya, Oscar especially Piastri ya. impressive feat during the race. However, in this instance, Yang I was more tiba-tiba impressed di by kiri. Max Verstappen's solid, clean driving throughout the event. It's time to see how things are shaping up in the Constructors' Championship. Kok Daniel Ricciardo And sih? pulling further Kira- ahead in the standings, Kirain it's gua Red Bull. Albon. Well, what an end to Albonnya another di sini malah. fantastic weekend of racing. Thanks to everyone who joined us, and we'll see you for the next one. Standings, kita lihat standings. Oh, kita dibalap sama Gasly. Gasly gimana tadi? Oh, P9, cok, langsung dapat 2 poin. Lance Stroll dapat 1 poin. Oscar Piastri 10 poin. Aduh, bedanya 8 poin itu, Pak. Susah banget ngejar. Delapan poin tuh kita harus peringkat 6. Sulit ngejar McLaren. Sudah kelar, cok. Ting, 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 ting. Kita butuh duit. Oh, bedanya 2 minggu ya ini ya, jedanya. Boleh. As we continue to increase our acclaim, more potential partners become willing to work with us. We can now approach an additional sponsor from the corporate tab. Oh, upgrade udah komplit. Kita upgrade ini kali ya. 40%. Ntar deh. Yang ini di mana ya, facilities? Ini 1,1 juta 9 April.
Nah, secondary sponsor. Weekly income aja, Cok. Paling gede ini ya 85.000. Equita Oil. Ada targetnya nggak dia? Bentar. Ya ini aja. This is the driver market. From here you can see pertinent details on every driver in the sport. Compare them with each other and add them to your watch list. When the contract negotiation window rolls around, this is where you'll approach any drivers you wish to hire. Ada driver ini loh, driver market. Mick Schumacher. Sebaru ini lagi. Finance. Turun. Oh, ini bisa diganti ya livery-nya. Clothing and ammo. Sampai 9 April. Go to event. Ini aja. Yuki Tsunoda. Not an easy decision, but you handled it well. Thanks. Jadi tadi ini rival kan. Morning. Stop, It looks stop, like a stop, stop, stop. department has just completed a facility upgrade. Details have been sent to your inbox. R&D kita upgrade chassis ini ya. Nah, 21 hari setelah baku. Loh, kok baku bukan Suzuka? Di situ kita upgrade ini 40% aero. No, bentar. Ada message. Oh, ini facilities. We had a major issue on the production line earlier this week, so the entire development package for the weekend has failed. Any redevelopments will need to be ordered from the R&D screen. Development failed piston. Emang berapa? Oh, ini 0% pasti ini 30%. Ngelewatin berapa Grand Prix itu? 40% failure-nya. Nggak apa lah ya, sikat aja lah ya. Nggak ada duit lagi, Cok, buat upgrade facilities. Apa ada? Oh, ada 1,5, 1,5. Kayaknya ada deh. Ini kan quality control. Kemarin gua upgrade ini nih, yang ini personel. Marketing juga perlu banget sih. Aerodynamic aja dulu, ini dulu upgrade yang 400.000 duit gua.
Ya Allah. Oke. Next, besok kita akan di Baku, ke Bakus. Ternyata bukan ke Jepang, bukan ke Suzuka. Dan ya, terima kasih yang sudah menonton. Masih ada yang nonton. Terima kasih banyak. Kita besok live streaming lagi. Oke. Udah lah. Hasilnya hari ini kurang memuaskan, Pak. Terima kasih.